Pa da, ovo što ste naveli, prisutan sam u medijima, to jest najviše na društvenoj mreži Facebook, jer tamo sam i osnovao grupu Dobrovoljni davaoci krvi Crne Gore i svaki dan nešto objavljujem. Uglavnom prosljeđujem informacije koje pruža Zavod za transfuziju krvi. A prvi put sam dao krv namjenski i tad nisam imao predstavu o tome šta je davanje krvi, zašto treba da dajemo krv, koje postoje sve načini davanja krvi, jer uglavnom svim osobama prvo bude namjenski za neko, konkretno meni je bilo za jednog člana porodice. I nakon toga sam počeo dobrovoljno da dajem, jer sam vidio da je to jedna dobra stvar koja mene lično ispunjava, čini mi neko zadovoljstvo, osjećam se vrlo prijatno nakon toga, kao da sam postigao nešto i drago mi je još nakon toga kad sam čuo da spašavam čak 3 života jednom donacijom, to je bilo baš ovako ohrabrujuće i nastavio sam da dajem krv. Obično, eto, muškarci mogu dati 4 puta godišnje, ja dajem otprilike na svakih pola godine, do sad sam ubrao nekih 16 donacija. Neki cilj mi je za sada do 50 davanja krvi, ali evo vidit ćemo kako to sve bude išlo, jer nekad ne možete dati zbog nekih zdravstvenih razloga ili ste putovali negdje u neku zemlju ili slično, tako da za sad mi je taj neki prosjek 2 puta godišnje.